MP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Singh kanula penpai ke jing Sngokya halor ke jing Tibet ke jing Shalan Deoyong Bean hakeleng ki jaka jong ke jela Meghalaya. Habai kran halor ke kamat u Dr. Singh kanula ong bakam desu kamat ke berang thamai barula ong boula jukran persya ikum kini ki kambean bat undang ya beteng ban le kumta. Jing kit jing ti Deoyong ke jing kit Deoyong Bean katu ketika isu kabang ngalah krenteng mensua ke bat mentang orang kren bat ngadang ya ibu din kalau kai ke susi ha kaba ada state ke congi kum kalau mentah nalor ba keladon ke tu ke NGT ban adu snam kat arjar kat sa April dan ya duk mentah kadang don baik ke jengti bean ke jeng kip Deoyong bean bat ke jeng le kum tu ka ki ke baja kalong ka ketajur ya ke pelatan ka juga state nomor habala mau balakang tenrei ladangi ipat kajing ti kadang ya kajing kek kadang ya kajing keli kalong shanu ka jing kadi ka state kadi ban yo rei ka state kamlong hi ban shim ya taka ban krong kajana te kalong kajing du nong ka bakrau bat ka bu kumajuang kajing du nong ka bakrau ya kalawai kla shisngi ngajuang ladaki khon gi ti jong pi jonga ba ndalai ka pole se den ki dep ki puli ki kwa ban sengi kinja factory ki mulu ki don kam ya kini ki trai kum Deoyong motion ka khndo ka badon hagani ka jalla ka chumi deklamat ban le ikati factory lap dam issue namar lei mentang ilab i kum nginya pam dot kat ka badon kram do perkhat kalawai kapan senge ka kum kini lam kum ta kam don jimut ba hin keren ya nak mentak hin sama ada himlei pre ka ba phidi ban le kadi kalong kai ka ba na khia bat ka ba upat ba hiru ude ban mau ban i ka kum kani amar ni kai ka bangi ile mentang ile nam ta kalawai kala datang ya kani ka bangi i peleng daga khamat ya ka jing bam i salia ngaju ong kai ka bangi ile mentang ile la kapan penem le penyap ya kalawai te kuma galong mentah te ni ngim don jing salia ya kalawai tang ba piang ya mi mentah kita berpeluang ni piwa demi di kintin high level ha parlimen bring on high level kalong ba yu kirit kiriam dan benut ban pen khanya ka ai rega susi de kitahi kiba hapan penungkam dekat ketin kiba kita ki high level kiba yaki ka ani kumbakam don banta bat ki ngan le kat bamon mo namar bakaan kam don bor rajana tanah ta kadaw ni hapan penungkam dekat ketin